ng akong iruking nga palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis na yung papasko. Nang kanyaman, ni papasyal, Pampanga, kang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Pampanga, Pampanga, at nakatamong kakuswelo keti Pampanga. O, sakto pa yung oras tamo, on time tamo po kabalen. Maya po po kay kayungan, kumusta ko po? O, siyempre, api na naman po yung kayong paboritong programa ini, kayong CLTV 36, makatutok ko po kayong kaurasan na ini. Nano pong gagawan nyo kayong kasalungsungan? Pota, magtaka na ko na naman. Wala na naman. Where is Atching Malago? Nasaan si Atching Malago? Ha? Where is she? Ne, sabihan ko na po kayo busy Atching Malago, Ken ka pa. Importante yung gagawan mo, Ken. Family comes first. But of course, you have to tell me the reason why. Atching Malago, why? O yan, no? Pero, dapat makasadyayang palagi yan. Pero kung kikatamo pong kaurasan na ini, nung mahugtun ako po, siyempre, kabang kakabsiya po, yung kaya kayo nga dyan, kabang manalbe kayo, pati yung kaya kayong puso, ang pong isipan, kakabsi mo naman. At kaya naman pong mayari na pong mayang Ken, bakit ang eko po may nipan, abayin nyo kaya pa mo po, king kikatamang programa, uling, mumuna po, live na live, tama po, king kikatamang digital channel CLTV 36, so ILB nyo kaya po king telebisyon, at king pong kikatamang social media platforms, ILB nyo kami muna man po, king kikatamang official Facebook page, CLTV 36 Official, at king kikatamang YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Nano pa ta ding mga santing aming apalyaring kaganapan ng pambalita. Keti pula bod Kapampangan ng iatad mi kayo. Nano pa ta manong siswan yan pong kikatamong pagmasabulan at gambulan. Ngeni pong Aldo ning Bernis kasam na po ning Agosto 2024 August 9, 2024. Ngini po nga doon ngay ni. Thank God it's Friday. Karengkera ka lang po karengkera katamong kabalen na ala pong obra this weekend. Actually, karengaliwang tanggapan ng gobyerno. Ngini nga doon ng Bernis, tingaliwa alalang obra. Ang gala mong Webis. Pero makanyan man po, buri ko lang dinanmaya pa oras ng kakatamong loyal viewers. Kalupa na pong Koyang Raul, ang poy at sing Lats Miranda, ning Sitio Sampaloc, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, uling. Kabus ni na po ning Karelan Tinahan. Siyempre, may switch na naman po yung Karelan TV at may itong niyang pong channel yung Karerang Alben. Yapin po yung CLTV 36. Makanyan mo naman, happy viewing kang Shamin Velasquez, ning Mesulo Arayat, ne Aldoldo yan naman pong Manalbe, kikatamo yan. And kakarin pong kikatamong Talapanalbe, tumutok ko po, at malyari ko pong makyabe, king kikatamong kwentuhan, king kikatamong pisabyan. Malyari kayo naman pong magpa-shoutout, ne? Karen pong ating bisang ating i-greet ken, kareng mikiukasyon.
kalupa na mo po ning happy birthday, ne? Actually, umpisan tayo pa pangaanak, pangabait na, ne? Happy binyag. Binyagan tayo pa, di happy binyag. And siyempre, mag-birthday yan. First birthday na mo. O hanggang magdebuya, happy birthday. Kaya ba't happy debut? Din lalaki, tinlalaman debut ha. Balayo ka lang, babae mo ingat yung debut. O, ngayon may kasawa na la. Happy kasal ne, kanita. Kompleto recados. Pota ka na mag-anniversary ne. Kailangan na dagdagan nyo paring years ne. Dapat 1 year, 2 years. Dapat dagdagan talang bagya. Happy anniversary Neman kanita. Padalayo po rin kaya kayong mensahe. Kaya katamo pong Facebook page ne. Kaya tintamo pong makapost question of the week ka rin. At syempre kaya katamong Facebook live ngayon basan tala po rin Baya Mayari in kaya katamong programa. Samantala, oni naman po yung kikatamang question of the week po, ating ko pong komento kaniti, ating ko pong kaparamdaman kaniti. O ini po yung kikatamang question of the week. Ayan, makanano mo papakit na kaluguran me, ingke kang boyfriend, girlfriend, o asawa. Api na yung last day tamo ini, keng telebisyon na abasa amin rin kaya kayong komento, padalayan no po rin, pati keng kaya katamong Facebook Live, dahil makatutok, pakibatan niya po yung kaya katamong question of the week. At yan naman po basan tanoring mo munang papa-greet, papa-shoutout kaya katamo, makatutok yung po yan ni Auntie Miles, Dison Galura, dakal pong salamat kay kayong panamanalbe. And syempre, kay katamong loyal viewer from Gardena, California, Koyang Pits, Zumba Craze, Kuya John Lloyd, musta na? Nanupata, tana. Mimingat ken, Koyang Pits. Hope to see you soon. And syempre, yung kanakong number 1 fan, yung kanakong ima, iditas Dison Simbulan na po, maugtuta na Koyang Masanteng, Tinolang Manok, Misyo at Ching Malago. Jenna Lumbang Parunga. O, dakal norogong maninton kaya ka. Ano po? Ingat. O, diba, Jenna Lu, kailangan magbalik na ka, agad-agad. Pero, syempre, nanuman ling agawan mong ini, una, mupa mo yan. Ikaw yung Joel Stephen Manalo. Ana po kaya kayo, Happy Friday, mga antana. Ulam, ini. Istong Aldo Bernis, ako balo nung kete po Kapampangan Maralyari Ana, ing ulam, balatong ampong pritong bangus. Every Friday talaga kada Bernis po. Milalako, ing balatong ampoing pritong asandanom. Kareng ulam da po, or kareng kaya katamo, kabalen. Samantala po, tabalayo akalingwan kula. Kula akalingwan, uling yeni. Basan tano po yeni, ren kaya katamong pabati, karen kaya katamong mikiyo kasun, patoy no ren kaya katamong celebrants. Mumuna ko pong buring i-greet, syempre, ing dati miya pong kayabi, kaya ning CLTV 36, ing kaya katamong celebrant, balo ko inclined ken music ini and may producer ya kini keng CLTV 30. Happy birthday Koyang Jericho Torres. Nuka rin ka man, sana masayang kaya kang birthday. And nakakit ko dakal ring mag-greet kaya ka keng social media. Gana-gana sanang birthday wishes mo keni Koyang Jericho. Mibiyengan kaya ka at taglus-taglus mo sana ing kaya kang pamang silbi king apong Gino. Kasi balo ko, composer ya ini, composer ya, kay bat kareng choir. Bisya naman Koyang Jericho Torres. Pasibayo, happy birthday, Koyang Jericho Torres. Ay, tayo dapat kalingwan i-greet ini yung kaya katamong Executive Vice President ng pong Group Chief Operating Officer na ning Group Companies. Happy birthday, Sir Alfie Adriano. Dakala salamat po kayong pamanantabi yo
kayong pakamalan tamong kumpanya. And balo ko, Sir Alfie, masayaying birthday you. Palagi ko kayong opisina yo. Sasakobli lareng pansit kanyan. Ang pong miyaliwang tao. Ngeningal doon kaya kayong kebaitan. Wishing you good health and dakal pa pong blessing, Sir Alfie. And sana po taglos-taglos kaya kayong pamag-manage masalese king kaya katamong kumpanya. God bless you more. Happy birthday, Sir Alfie Adriano. Happy birthday ka rin metong kareng kilalang chef Ketty Pampanga. Ikit siya naman kayong pampicture na Migsilbian na king balo ko king Southeast Asian Games sa poget ng FIBA Asia Cup king basketball. Koyang Poch Roland, happy birthday kaya ka. Ila po rin tataguyod ketang nung balo po itang Everybody's Kape. Ila po nga king gulot na nita, talagang manyaman po, yung luluto da ka rin. And hanggang nanong okasyon, talagang ayasahan niya Koyang Poch Corolan. And balo ko magkaya naman mag-organize sana mang miyaliwang tours, lalo na king Mount Pinatubo. Koya Poch, sana masayang kaya kang birthday yun, napituro-turo ko mo kan. Walang bisa ka tang makipag-birthday kang Koyang Poch na itang pepal to nga ita. Sana all. And masaya sana yung birthday mo, kaya kaya kang pamilya kakaluguran. Kumabsilangan sana rin kaya kang bisita. God bless you more. Happy birthday, Kuya Poch Horolan. O inilin, kalaguna po ng mag-birthday. Siyempre, ialalaot king kayang pisan. Happy birthday king malagukong pisan. Mile Canolin, Maika Galura Torres. Happy birthday kaya ka, Maika, Palagi ko, dakalanda kanyan, king Baguio, And sana di nanakang mal aregalong pare kong Denden. Ingatan ako sana ni nga pong Ginoo. And ilaot na kayo kay nanumang kasasagkulan keng Bea Pasibayo. Happy birthday, Mile Canolin or Maika Galura Torres. Dakal pa pure kaya katamong birthday celebrants. Ko migaga naka pota, taglos tala pa puren. At ngayon naman po, iatad miya kaya kayo rin pong mga santing aming apalyari kaya katamong probinsya, kaya balitang balen, balita kaya tilabad, Kapampangan. Uling ngayon pong bulan na ning Agosto, pag masusantaya po ing buwan ng wika, buwan ng pambansang wika. Siyempre, kaya katamo pag masusantaya naman pong ini, ing kaya katamong amanong siswan, miyayaliwano pong institusyon, ding mani muna ngini, ding gagawang miyaliwang piaglon, bakat ang lalo ya po pong maging masigla, ang pong makilala, ing kaya katamong amanong siswan. Baloy po, de pong Kapampangan literary masterpieces sa pong manuscripts makapatindayag la pong yun King Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU CKS. Kaya biya karing miyali ang aktibidad asinadya na po ning center ing ngeni pong bulan na ning amanong siswan ing pamuklat king meto nga exhibit. Kaya ni po malyari lang panigloon at balikdan deng miyaliwang Kapampangan literary pieces at manuscript. So lalo na karing kaya nakan makasawap kaya kayo ni Albania po yung balita, yatad niya po kaya kayong Liana Canilao. Miyaliwalang individual at aguman ding magpagalat magmasabal king pamanya sa king kiyakatamong amanong siswan, ing Kapampangan. Metong niya ka rin ni Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU-CKS. At kasabi na ning selebrasyon ng Agosto anting bulan na ning amano, miyaliwang aktibidad ng karelang sinadya at darawon. Mani muna na ka rin ng pamamkulat king metong exhibit nung nukarin, malyari lang akit ding miyaliwang Kapampangan literary works at manuscripts.
buwan ng wika ang ining Agosto, kay ba't kayang kapupusanan ng bulan niya, pining aldo ng amanong siswan, ing Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, mag-hold kaming different activities for the whole stretch of the month of August, starting with this one. Agpagi museum curator na ng HAUCKS ay Alex Castro, at tila mo kanong may nga lakal baro mong ati punding may sabing literary pieces. Akalap nila rin inyang mesaya ing Center for Kapampangan Studies. Mika dininanda kaming budget para iba ing mission mekanita. Kunan tala pa si bayo, pantunan tala pa si bayo, retang mga bating nga obra, uling mga wala ing ega-naga na halos inyang migpinatubo. Kasi may karamdam kaming storya kanita, ring deng retang sarsuelista, retang scripts daro, kebit do kano ken kareng drum, at may nga kwa, may anod king lahar. So, every weekend, mumunta kami kareng balye, mantun kaming material o dokumento, libro, lumang dyaryo, lumang letrato. Nasana ka ng exhibit apa kita taturo ka rin sa Blaing Kapampangan Literature. Anyapin pinlinwal mi lang yan at ginawa kaming exhibit para akit dala, then obra maestra rin kay katamong kawatasan, deng watas tamo, deng ating filosador. Nung nanutan talagang gewara at bilang kaya mo rin siguro na tribute karetang brilliant minds sa ginawa Karela. At least mayakit lang pa si Bayo deng obra dat nung burida, at ating kaming scripts ken na dereng lumang sarsuela. They can stage them again and make use of them again para naman muli yung sunlaging ing literaturang Kapampangan. Malyaring bisita king HAUCKS at pagkibalo ng kasalisayan na ng literaturang Kapampangan, kamering aliwa pang aktibidad. Ining kaya kaming exhibit ongoing ngayon, so for the whole month of August, open, the public is invited, it's free admission. So manalbe kayo, wuling dakal ko akit old books keni, old literary books. Ako, ingkaya kang tanasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Maswelo tamo po na ating pong kalupanan ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Samanin muna po karen pong Piaglo na Reni, baka nitang lalo na pong umikilala pa. Reta pong kikatamong Kapampangan, dadangalan tamo pong poets, writers, and meto niya pong masanting, inggewadang exhibit ay ni, bakantang abalo doretang mga santing nga sinulat da kanita. And bali po, dakal pa pong miyayaliwang activities ing makasadyang ngayon bulan na po ning Agosto, bukod pa po karetang gagawa na po ngayon, karen pong makapila po, makalatag, aktibidad na po ning HAUCKS, uling ing Kapitolyo po, through the initiative, syempre na po ning Provincial Tourism Office, kaya bene po ing Foundation for Liga Kapampangan. Mika activities na po, dikil po king Amanong Siswan, king pamagmasusita mo po king Aldoning Amanong Siswan. Actually, bula ning Amanong Siswan, mumuna po kitang August 20, mika kulitan na workshop la po. Kaya biya po ing metong kareng kilatamong Kapampangan Advocate, ay Kapampangan Language Advocate, ay koyang Mike Pangilinan. Libriya naman po ini, malyari ko pong tumagon keng Benigno Aquino Hall, keng pong Capitol Compound keng City of San Fernando, And keng August 27 naman po, mika workshop mo naman po, pisabyan naman po, ang kasalisayan, kultura, miyayaliwang bagay ang makapadurot po, king kikatamong probinsya. Ibene naman po ini, iko ni ng koyang Joel Malyari, kanya mo naman pong kainin, king Benigno Aquino Hall, king Capitol Compound, City of San Fernando, Pampanga. Kareng kaya na kan, agkatanda kayo, dakal kayo abalo, dikil, king kikatamong Amanong Siswan, kareng miyayaliwang Piaglon, asinadyanan ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Siyempre, pati ning kikatamong Kapitolyo, kimpamanin muna ning Provincial Tourism Office, ampo ning Foundation for Linga Kapampangan Incorporated. At king pamagbalik tamo, anyang nabing yatawan ng metong pangayaldo.
ating kung albe na pelikula at sasabihan na inka nung future at saka nung keng IT at saka keng information technology na ikatang pelikulang ayalben ko. And ngeni, dakal no rin gugusal, miyaliwang local government units ne, bakat ang dening lugar reni, magin lang IT Sustainable Places Keti Pilipinas. Uling, maragulya asaw ing IT, kareng miyaliwang proyekto, kareng miyaliwang gagawanda, nging kaya katamong balen. Yan po yung pisabilang tamo, kaya eko pumama ko, uling magbalik hapon kaya kayong programang Nanupata. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, ikabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal, at alina ko dapat dalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano nanin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parti ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mababasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo, nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Anyang Markal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakalla, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya di Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring iyalume, Apa mali, imbringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan miss din papasko ng kanyaman, di papasyal Pampanga, ang luto At magbalik po yung kayong programang Nanupata at itaglos tano man pong ini detang miyaliwa tama pa pong greetings, birthday celebrants ngayon pong Aldo IT.
Ninong mo muna, yan. Happy birthday kang Renzi Mucho Flores. Dati miya pong cashier, ne? Dati ya pong talapagobra kening CLTV 36 i Renzi. And syempre, ikit yun naman pulegwan ni Renzi, ne? Nini. And Renzi, ba, mo kaya kakalingwan kening CLTV. Ang gamon mong etsenartin sa malyari na. Imbalo kong palabok ken susis, itambig, 950 ningini. Mo kaya kakalingwan sana kukumbiran nung mag-celebrate ka. Wishing you more blessings and syempre good health king kekang pamilya. Pasibayo, happy birthday, Renzi Mucho Flores. Happy birthday kang Boss Gerson Danganan. Boss Gerson, meto nga po yan ka rin pakamalan tamong BMW Service Advisor. Imburi na pong sabihan ng BMW Service Advisor nung imburi na yung pagsiyakaping sakin mo. Ingke kang motor, a BMW. Ne? Iya po ing dapat paksabihan. Nakalapasana! Reng muntang miki BMW motor kaya ka, bakit ang pa-service? And syempre, enjoy me sana yung aldo ngayon ni. Usually, pag baka yan ating inuman yan. Pero sana alang malalasing. Basta enjoy lang ang birthday, Boss Gerson Danganan. Happy birthday kaya ka. Happy birthday, Jezreel Carlos. And for your birthday, kaya mo sana rin kayang loved ones, kayang birthday, ne? And nung maglibre ka karela, importante kung magsila, gana-gana sanang birthday wishes mo, mapalyari, ngening aldo ning kekang kebaytan. Pasibayo, happy birthday, Jezreel Carlos. Ngeni naman, happy anniversary kang Bennett and Janina Villanueva. Balo ko ngeni at sula keng LA, ne? Pero picture lapin ketang statue ng Kobe Bryant. Ampoy Gigi Bryant ka rin, ne? And syempre, magmahalan kayo hanggang gusto nyo and manatili sana ang Panginoon sa inyong buhay mag-asawa. Again, happy anniversary, Bennett and Janina Villanueva. And syempre, kaya ka na kung kakaluguran. Happy anniversary, Genesis and Chinky Manarang. Ang ganda ng anniversary nila, no? Alam ko, August 8, no? 8 ba lang? Shopee ang Lazada pala. Yung anniversary, buri na sabyan. Makanyan kasantingin karelang pamilugod king metong at metong. And syempre, may kalugod kayo hanggang buriyo. Maniwala kung ating 5 ever kaya kayo. Sa banda, alam forever kaya kayo. Ating 5 ever. And inga pong ginusana, panuwana ning kaya kayong pamiyabe. And syempre, maging inspirasyon kayo naman sana, karing aliwa pang miyasawa. Pasibayo, happy anniversary, Genesis and Chinky Manara. Alam nyo, yung bisita natin ngayon, yung kiyakatamong bisita gini, medyo manimaos kumbagya. Kasi dati, at sing malago, then bisita tamo, at silang mas malago. Pero ngayon, mukhang nakaos ka na, may insecure ka. Kasi siyempre, yung bisita tapong ini, kaya pong mas masanting. And I deserve an explanation. Deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Piolo Pascual, ha? Trying to be me, ha? Pakilala kaya po kaya kayong katamang bisita baliyo, ya pong gugusan ngini karang miyaliwang proyekto. Kaya pong City Government of San Fernando ang makadikil keng information technology at kaya pong sipagan, kaya pamagsikap na may katanggap ya pong award impong syudad para dikil po keng IT. Yan po yung pisabyan mi. Pakilala kaya po kaya kayo ngeni. Koyang mas masanting, i-attorney
James Villanueva. Iya po ing mamuntukan king City Information and Communications Technology Office na ning City Government of San Fernando, Pampanga. Maya Payaldo po, Koyang mas matanting. Attorney James, kumusta? Kumusta? Good morning, good morning. Or good noon na pala. Good noon na pala, good noon na pala. Yes. So, okay naman po. So, yeah. Well, thank you for giving me this opportunity na ma-share po namin no, yung mga accomplishments po ng ating syudad sa ating mga citizens dito sa San Fernando. And bago po tayo magtuloy, syempre, bayo tampo malaos kang kikatamong pagkwentuhan kang Attorney James. Bibigyan muna kita ng pagkakataon, dinanda kang pamikatagon, na i-greet, i-shout out, batian, din kaya ganaganang buri mong batian, kapamilya, kakaluguran, kayabe king obra, followers, subscribers. Ayoko na sabihin namin itong pota, ating mima. Sana lang nga kalingon po ating makasagana kaya kaking bayan palengke king New Public Market. Attorney James, I'll benda karago kay CLTV. O temo ko sinoutout. Sana lang nga kalingon. Go ahead with your shoutouts, Attorney James. Alright, so hello sa aking mga kaopisina sa City ICT Office, sa City Government ng San Fernando, sa ating mga partners, sa key stakeholders natin, sa aming pamilya, sa wife ko, si Chloe Miranda, at sa lahat ng mga kasama natin sa serbisyo at pagtrabaho dito sa San Fernando at sa Pampanga. Siyempre, headed by ang ating mayora. Masipag, no? Masipag, committed, dedicated, wala kang masasabi. Mayora Vilma Balle Kaluwag. Maraming salamat. Kung merong na 24/7, baka si Mayor B, 25/8, ganon kasipag magtrabaho si Mayor B. Hindi na nga natutulog eh. Yun ako. Kailangan mag-beauty rest din, siyempre, si Mayora. Pero gusto ko sanang umpisahan muna yung journey, no, bago natin na-achieve itong award natin. I-focus nga itong natin para makita ng mga viewers natin itong nakuhang award ng City Government of San Fernando na nakatutok sa ITO. Sige, mamaya na lang. Attorney James, kailan ka nagsimula dito sa SICTO office ng City Government? Okay, so I started as the Chief of Staff of Mayor Vilma Kaluwag. That was around August 2022. Parang August din ngayon, ha? Parang anniversary yung datingan, no? So yun, I started as her Chief of Staff, pero being, kumbaga, syempre, yung passion ko po talaga is in ICT or Information and Communications Technology. Nagkaroon po ako ng oportunidad na malipat sa ating SICTO office nga po. And yun po, nung nakalipat po ako doon noong around November 2022, and simula po ng, syempre, transition po. Yes. So simula po nung January yun, umarangkada na po tayo. And we, kumbaga, implemented heavily on yung sa ating Digital Cities Roadmap. Okay. So, it's part of the objective of the City of San Fernando to become a smart, sustainable city. So, baka magtataka ka, bakit Digital Cities Roadmap, pero yung inaasam natin is maging smart, sustainable city. It's because yung Digital Cities Roadmap is like the branding po ng ating national government, ng DICT. So, sa Digital Cities Roadmap, kumbaga, it's like a guide na susundan po ng mga syudad para ma-attain nila yung parang status nga ng pagiging isang digital city. Pero nevertheless, that's just a branding or a title. Pwede naman po niyang tawagan sarili nyo na as smart city, a digital city, or in our case, a smart sustainable city. So, bakit po Smart Sustainable City? It's because talagang pinag-aralan po namin yan. Ilang linggo at ilang buwan din po namin talaga ina-analyze at saka, kumbaga, ni-research. And we opted to adopt the definition given by the United Nations. Okay. So, kami po, para po ma-achieve namin yung inaasam nga natin pagiging Smart Sustainable City, kailangan natin onboarded lahat. Okay.
Yung Kailangan may pangkalahatan. buy-in. May Yes. buy-in, tiwala sila dun sa gagawin natin. Yes, not just the citizens, but also all offices of the government, of the city government. So, leveled off dapat po lahat. Eh, kung may kanya-kanya po kaming definition, magkakagulo po, di ba? And if I will ask other LGUs, I will ask other people, what is your definition or understanding of a smart city? Iba-iba tayo. So, para at least meron tayong sinusundan, leveled off lahat, we adopted nga po yung definition given by the United Nations. At least doon, guided po tayo at saka, kasi yung pagiging smart city is not just one office alone. It takes, or kumbaga, it covers the entirety of the city government. Ang nakikita ko rin dito, nabanggit mo, Attorney Ness, sabihan mo, United Nations. So balam international yari. Yes. Itang kaya kayong tutok yan. Oo. Kung tutusin, if you will research on it, Smart Sustainable City, yung definition lang po na, para makamit mo na yung definition na yun, parang 40 plus pages yung documentation nila. Wow. Summary lang po yun. So talagang kada word, kada kumbaga paragraph doon, or sentence, talagang pinag-aralan nila. Okay. Pero siyempre, Attorney James, anyang karas mo pa minunang sikto. Kagad makanyan ingkabil yan. Nano itang bala mo minuna mong ikit aro, ini pa mong iuna tamo. Nanula mo reta anyang milukulok ka kitang opisina ngayon. So yun nga po, we had to involve all departments. Kasi back then, before this administration, Sikto was more on back-end office. Okay. Technical support lang po. Pero, I came from the DICT rin po Before my employment here sa city government, I worked for the national government and ibang-iba po yung approach. So, mapapansin niyo po ng pandemic, hindi naman, kung wala po yung mga, kumbaga, information communications technology, wala po yung internet, wala yung technology, Wala yung backbone. wala lahat yan, wala po tayo. Oo, correct. Pero lahat tayo, bigla na lang, umasa sa mga Zoom, umasa sa technology, umasa sa online, na uso yung Shopee, yung Lazada, yung online delivery, yung lahat, di ba, naging digital. Work from home. And that's the reason why we have to step up here in San Fernando. We had to be aligned with the national government. So, unang-una po namin ginawa is talagang nirevisit namin yung mandato, yung duties and functions ng aming opisina, at talagang inalign po namin siya with the national government. Also, in-onboard po namin lahat ng opisina kasi if we are going to pursue this smart, sustainable city movement, then we have to onboard all offices and involve all stakeholders. Kaya kung titignan nyo po ang 2040, take Wow. note po, 2040 That is, I mission. think, 26 years from now. Yes. Mission and vision ng San Fernando, na doon po naka-highlight ang pagiging smart, sustainable city sa mission and sa vision. And sa mission po is active involvement of the citizens. Kasama po natin si Tita Sonia. Tita Sonia Soto sa pag-craft po ng ating mga ganyan. Dahil nga po, naniniwala kami na hindi po kaya ng gobyerno mag-isa. And kung yung pinapatake note ko po, 2040, usually po sa mga administrasyon, hanggang sa full term lang po ng isang mayor yung inaasam nila. Di ba? Bakit po sa amin 2040? Kasi totoo naman po, hindi naman po kaya ng 9 years, 10 years Yes. na pagiging isang smart city. It will take more years. And we believe that by 2040, if we continue this, regardless of the administration, regardless of the politics, if we continue this movement, we will be able to achieve or to be at par sa neighboring countries natin internationally. Okay, hindi sa neighboring cities, Yes. Neighboring countries talaga yung target natin. But however, Attorney, atin bang bala mo peka directive na kang mayora with regards kay kakatamong ICT structure, ICT mission kiniking City of San Fernando? So, one of the priority programs po of Mayor is to capacitate our youth. Kaya kitang-kita nyo naman po, di ba? Ang laki po ng, kumbaga, sakripisyo niya, at saka ang laki po ng talagang
oras na binubuhos niya para po sa ating mga City College students, para sa mga estudyante, kasi talagang naniniwala po siya. More than, apart from other services, yung mga kabataan po talaga, kinikilala po niya na yung future po natin. So in our office, what we are doing also is, we are also capacitating the students. So, holistically, we are activating the community. So, community activation muna tayo. Doon nagkakaroon ng buy-in yung mga stakeholders. Okay? So, focus po natin is buong community, but one of the beneficiaries doon po ay yung mga estudyante. Kaya kung mapapansin nyo po, simula po nang naupo po kami dyan, meron na po tayong mga bagong programa like ICT Career Forum, capacity building, yung mga ICT summits natin, mga conferences po natin, mga community learning hubs natin, mga free wifi po natin, etc. Lahat po yun, hindi lang po kinikater yung citizens in general, but also, kumbaga, focusing on the students and our learners. Not just the students, but even the learners. Because yung mga taong hindi naman po nakapag-aral, gusto po natin matuto sila, makapacitate sila para tumaas po yung tinatawag nating hireability. Okay. Di ba? Mas magiging hireable sila, mas magiging desirable sila sa mga employers and more employment opportunities for our citizens po. Okay. Maraming nabanggit, dakalya abanggit, yung kaya katamang bisita karetang may gindang proyekto, Dikil Kening IT. Buri ko sanang ikutang, kang attorney. Pwede mong i-detalye data at makanano lang may kasaop din Kening Ikwadang Award. Yan po yung pisabyan ng Attorney James, yung kikatamong ko yung mas masanting, king pa magbalik na po ng kikatamong programang Nano Pata. Nano Pata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reni rin dapat gawan, kabang ating bagyuking kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumay-numan, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isara la ring gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento bantang aywasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigil king bili ning panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganaka ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Nino naman mo yung Kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpang kayong diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ng sisig aburi ng sapyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong ka ng sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, vetchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatena ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya ka sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O,
Daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamdin. Kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Kang luto dang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. At magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Basta talapa mo po rin kaya katamong message king kaya katamong Facebook Live. Nico Santos, sabi na shoutout po King SK Provincial Federation Pampanga Chapter President John Carlo M. Cruz. Dakal po salamat king kaya kayong pamanalbe king kaya katamong programa. Graciel Marisimbulan Nemi, hello Darang Aurora Ramos. Miss you po, mingat pong pane. Stay beautiful, Lana po, ne? Kay Bati Emelita Dizon Galura, hi po. Sir Jody Pogi, dakal po salamat. Kay Bat, Imam Natalia S. Diaz, dakal po salamat kay pa magtutok kay katamo. Impong kanahong pinsan na Ibulay Dizon, manalbeya naman ini from Middle East. Thank you for watching. Makanin mo naman ni Koyang Noli Santos and Gloria Calma Santos. And syempre, yung kanakong kaluguran ay Ate Darn Galura David na yung minyese kanako anyang anako pa. Taglos tayo po yung pisabyan with regards kita pong IT projects, ne? Ating ko pong hanging questionan din kang Attorney James. Attorney James, ano na wari ditang project? Gewayo na. Nandun nabanggit mo tunggal-tunggal eh. Nano na rin detalye daretang gewayo nga reto? Okay. So, para at least maging tayo guided towards the award is, ibibigay ko yung parameters sa Digital Cities Award natin, no? So, sa Digital Cities Roadmap natin, yung award na to, meron tayong 4 parameters na ina-address. Talent availability, infrastructure, cost of doing business, and business environment. So, i-relate natin ngayon sa mga proyekto namin. Sa talent availability kasi, this talks about the availability of talent. Kumbaga, yun yung mga possible employees, yung mga students na pwede nilang i-hire and everything. So, doon po pumapasok yung mga capacity building projects natin. Tulad nga po ng mga career forums, yung mga ating mga trainings. Diyan po rin pupasok yung epekto ng ating mga community learning hubs. Kasi pagka na-train sila, mas magiging hireable sila. Infrastructure naman is we are improving the digital infrastructure of our city. So dito po pumapasok yung mga free Wi-Fi projects po natin. So yung free Wi-Fi projects po natin is we are targeting public spaces and schools po. Meron pong ganyang proyekto yung DICT sa national. Tayo rin po, gumagawa po tayo locally wherein we are targeting nga po yung mga public areas na yan that can be accessed by all. Everyone po. Ano lang po sila, may portal lang po dyan, mag-login lang po sila, meron po silang makukuhang bandwidth, makakapag-internet po sila for a certain period of time. In our case po, 2 hours per day, 5 Mbps po. Okay. So, para pong sa mga airport yan. Tapos eventually, syempre, namomonitor po namin din yan. So, kung kailangan dagdagan yung capacity ng isang site or ilipat doon kasi wala naman sa kabilang site, na-control po natin yan. No? So, yung going back sa community learning hubs po natin, in partnership po with private institutions po at saka mga BPOs po, we are, ito po, maganda po itong proyekto to kasi zero cost po ito kung tutusin. Dahil we are asking for donations. I-donate lang po nila yung mga lumang computers po nila na imbes na i-dispose nila, if they're in good working conditions, i-deploy po natin sa mga barangay po natin. Our target is each barangay will have a community learning hub. As of the moment, meron pa lang po tayo sa Maimpis, Malpitik, San Isidro, sa local youth office po natin. Tapos noon, meron pa po niyang madedeploy na siguro 2 po na sites to come. Ayoko na lang po i-preempt. Pero yon, malaking tulong po yung mga ating partners dyan. Kasi kung hindi po sila magbibigay ng mga ganyang tulong sa atin, hindi po natin afford eh. Kasi syempre, very limited lang naman po yung funds natin. And it will highly benefit our students and learners po. Susunod naman po natin dyan is next parameter. So nasabi ko na talent availability, infrastructure, business environment po. Sa business environment po, dito po pumapasok yung kumbaga, paano ba yung ease of doing business in the city? Ano ba yung mga incentives? Ano ba yung mag-entice sa mga companies
to invest and locate here in San Fernando. So in our office nga po, dahil we're focusing in ICT, we have successfully included in the revised incentive code yung ICT as a priority sector. So lahat po ng ICT-related companies and establishments, meron na po silang benefit from our investment code. Laking tulong po at laking pasalamat po namin sa ating sanggunian dahil po nakita po nila yung value ng ICT. So yun po, that's one milestone for us. Tapos po is we are relaunching our electronic business licensing system po, EBPLS po natin. Meron na po tayo dati, pero that was outsourced. This time around, we have developed on our own EBPLS po. So in-house develop po ito, that is end-to-end na po to. In compliance with the EOBD law or Ease of Doing Business law, naging end-to-end na po ito. So fully digital na po tayo dyan. So we will be launching this this coming October. And expect po natin is ideally talaga is mas mapapabilis po talaga yung pag-register ng businesses dito sa San Fernando, not just registration but also renewal at saka yung kung ano pong mga ibang mga services relating to business permits. Okay. Also, meron pa po tayong yung ating Citizens Portal. So sa Citizens Portal po ito, dito po is kumbaga magiging central portal po natin to for all government services. Right now po, nandyan pa lang po is yung Kayabi card natin. Meron na po tayong naging discussion dati, previously, yung sa Kayabi card. Tapos noon, meron po tayo yung Kayabi hotline. Tapos noon, meron po tayo yung mga yung mga iba't ibang government services. And hopefully, the soonest is ma-incorporate natin lahat ng services from womb to tomb. Mula pagkapanganak hanggang pagkamatay, access ka lang sa portal na yon. Tapos sundan doon lahat ng puro serbisyo ng mga tao. Para sa mga tao. So, and we are revisiting our comprehensive land use plan wherein we are going to target certain areas for IT development. So, dyan magkakaroon, ma-incentivize po yung mga areas na yan. Tapos, magkakaroon po tayong PESA zones, yung mga eco zones, para po mas mag-attract. And lastly, yung sa cost of doing business is we are implementing many projects to lessen the cost, di ba? Tulad, nakita niyo naman po, si Mayora talagang pinaglalaban, tumaas yung spelaf ko. Sorry po, kung kailangan mong sabihin, tumaas yung kuryente. Pero talagang pinaglaban po niya kung paano pababa. At saka po, ngayon po, yung susunod na parating po na project po yung sa solar. Solar panels, ganyan. Makikita niyo po, talagang ginagawa po lahat ng administrasyon na to para mapababa yung mga utilities dito sa San Fernando. And I think, napakarami pong ginagawa. Madami pa. At marami pa. Maubos oras natin kung sasabihin ko lahat. Kaya again, muli, ina-award ko kay Attorney James, no? Itong Digital Cities Awards 2024. Yan, kakachef po, kasanting na po. Plaque of recognition. Mabayad siya po actually. Mabayad siya po puro yung ginto yung kinilalam. Daig pa po itang ikuha ng Carlos Sulo, kaya bayad na po na ning award din. Congratulations. Pasabay yun lawan niya po niya. And did you expect this award? Actually, no. After all what you've done, lahat, ang dami mo nang ginawa, karakal yung gawa. And detang parameter sa reda, kabang explain mo, karakal naman, pilang pamuban mo yung binabas. Did you expect this Digital Cities Awards 2024? Actually, Nabinyada kayo? No, of course, we were always hoping for it, pero hindi namin in-expect kasi, okay, background of the Digital Cities Roadmap is the DICT nominated 31 possible digital cities nga po. So, isa po kabilang po sa 31 na yun yung City of San Fernando. So, it is only during this administration na talagang pinaglaban po natin at siyang ginapang po yan, no? Yung para po ma-address yung 4 na parameters na yan. And a lot of people were surprised because all along, they thought very idle yung ICT community in San Fernando. And we have to really give credit to our stakeholders or to our partners for really supporting our initiatives.
hindi po talaga makakamit ito ng syudad kung hindi po nila tayo tinutulungan. At makikita nyo po, simula pa lang po yan kasi tuloy-tuloy pa po tayo sa ating mga proyekto. In fact, just last June, nagkaroon tayo ng ICT Summit. Usually once a year lang po yan. This coming October, imbitahan po namin kayo ulit. In partnership with PAMCHAM, meron po tayong Business Innovation Summit dito sa Laos Convention. And we expect this to be the biggest ICT summit in Pampanga so far, with over 50 plus exhibitors, and we're targeting over 1,500 participants sa 2-day event na to. So hopefully, fingers crossed, hopefully talaga ma-execute natin ng tama at saka smoothly. And karakal na pong gagawan na Attorney James, and kakayarin na pamupunit ang bilaba sa ICT Summit kang City of San Fernando ngayon, ito pang mas maragol lang luluto, ne? And siyempre panalangin tamo po na lalo ya pa pong maging successful in dem programs ng Attorney James. Pero tauli namong kutang Attorney James, ne? Abanggit kaya nandinin eh. Bakit atin yang salitang sustainable, smart sustainable city, ne? Ining plano tamo kang City of San Fernando. Okay. So going back to the definition, di ba? It is a definition given by the United Nations. Tapos meron yung United Nations, yung mga SDGs, Sustainable Development Goals. And nakaakla po yung Smart Sustainable City definition na yun sa Sustainable Development Goals, SDG 11, Sustainable Cities and Communities. So, kasi isipin nyo po, di ba? Ito, masyadong radical yung pagiging smart city na minsan, ngayon lang. Or tinatawagan lang natin yung sarili natin na smart city without really understanding ano ba ang pagiging isang smart city. Wapin. Tinatag lang dahil may parang, high-tech pakinggan, maganda pakinggan, smart city kami. Smart city na agad. But it goes beyond that, okay? We have to be sustainable. So, bibigyan po kita ng glimpse ng definition. In a nutshell, a smart sustainable city is an innovative city that uses ICT and other means to improve quality of life, efficiency of service, rendition of programs and initiatives to the city without harming the environment, so that the present and the future generations will enjoy those benefits. Kasi po, anuhin natin yung high-tech nating syudad ngayon, kung after 10 years, wala na. So sinasabi nga po nila, climate change is real. And we have to make sustainable efforts. And kaya nga po sinasabi po namin is, there should be a convergence between the city, the government, the technology, and the people. Kasi ano yung high-tech na city kung hindi naman niya nilulutas yung problema ng syudad? Anuhin mo yung kumbaga meron kang mga ganitong high-tech na mga programa kung hindi naman na-appreciate ng mga tao yan at walang silbi sa kanila. So yung convergence na yun yung essence na kumbaga hinahanap po namin, no? Also, sinasabi nga po namin is, lastly, we need more smarter cities and less smart cities. Mas improve. Kasi, mas maganda. Hindi mo lang porket tinawagan mo sa smart city. Hanggang dyan ka na lang. Ganahakin. Yes. Please. Dapat maging smarter ka. Attorney James, nakala salamat kayong oras sa binigay. Thank you. Kaya kami, congratulations pa si Bayo kayong inuli mong galal. Binyan ng national government. Hindi lang po ako yan, ha? Ulitin ko, hindi lang po ako yan. Hindi lang po yung opisina namin yan. Buong San Fernando po yan. Kasi hindi po namin kayang ma-achieve yan ang mag-isa yan. Buong syudad po talaga. Kaya dapat karempong Fernandino, kaya ganaganang ginusal para kanini. Congratulations po kayo. And miyaguman ko pa para kareng miyaliwa pang programa na ning SICTO, ang po ning City Government of San Fernando. Ngayon po, basat na rin kaya kayong komento kaya katamang question of the week. Makananong mapapakit na kalaguran may kayang BFGF asawa, basan tano rin komento. Sabi na pong Resi Mandap, papakit ng kalaguran ng asawa na uling at suing ATM na kaya.
Talaga, yang tatalan, alakan choice, Mr. Mandap. Tutuki, anang Violi Bato, lagi may kakaulan, kiki, sasabiang I love you. Kayo't bayo kayo matutod, ipagmartes kayo pa. Tsaka mo paparandam kaya na kaluguran me, pagbigyan me, keng lagi ng favorite. Wapi naman na maririyaya po Ray Bravo, kita pong maging comment na po. Ang Ma'am Alma Barion, arbitraryo. Next comment, please. Ayan, ang ini naman po. Ate pa metong. Ayne. At kapag atin kayong bipatin, ali ka susuko. Ana pala. Ay nuko. Binidyo niya pang Ray Bravo. O, tinag niya pa po, i-Edwin, Ma'am Alma. Ayan. And syempre, kaya katang pong bisita ko ng tayo. Baka na papakit kang Madam Chloe na kaluguran may paranan niya yung Valentine's question tamo, Atty. James. Happy wife, happy life. Oy! Buri ka yan. Wala mo itang rules keng kay. Itang sinabi ko na dati. Dati nga rules keng pamiyabi may asawa mo muna. The wife is always right. Kay ba't itang rule number... Adwala pala, rule number 2. When in doubt, again, the wife is always right. Okay? Makantaya mo po ito. Ngayon naman, yung pong kakatam ka pang word of the day, lagwayo, paltoyo Yung kamapang word of the day, paldakan. Yan. Maralaseng gagawan yan. Gagamitan pala, aldoldo, paldakan. Sipain or cake. And then, syempre, gambulan tayo po yung Manong Siswan. Gamitan niya po yung salitang kayan, kaya kayong pami talamitan. Basta tala po mabilisan na mo rin kaya katamong make message, sinatala Diaz, hello ko yung Jody Masanding, magluto kong Shanghai. Aga nakada ka, ana. Imam Edwina Mangalindan Vergara, shout out to watching from Paris, France. Malbi yatang Olympic si Madam. Malbi yan naman po'y Patok Benmiyahe. Kay Bat, Ma'am Natalia pala, sabi na magrasang kebaitan, king kakong malugod. Ay asawa, ano ninong migkay kanini? Yan, awa, Ma'am Natalia Diaz Pin. Inka na akong pisan at sa US, malbayan naman ni Mark Galura, dakal salamat. Ting may comment, sabi na wag na ng project ng Sikto para sa City of San Fernando. And milabas na po yung metong oras, linampas na po king metong oras. Pasibayo, dakal pong salamat, Atty. James. Good luck po and God bless. King we wish for the success na po din kaya kayong programa. Ako po Jody Dizon Mercado. Ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong. Oh, ano po? Ingat. Ingat sa weekend. Ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong. Makabalen. At ng kanyaman king Pampanga, bis ng Kasuelo king Pampanga.